Mu myaka ibiri ishize umujyi wa New York hano muri Amerika watangiye guhura n'ikibazo cy'umubare munini w'abimukira biganjemo abaturuka muri Venezuela no mu bindi bihugu byo muri Amerika y'Epfo no hagati. Umwaka ushize wonyine uyu mubare wikubye gatatu, ariko noneho ku baturuka muri Afurika y'Uburengerazuba. Ababimukira bo mu bihugu byo muri Afurika bahuriye kuri imwe mu maresitora yo mu gace ka Harlem ko muri New York, aho baje gusangira amafunguro gakondo yo mu bihugu bakomokamo. Abaje muri ibi bihe bya vuba bakiriwe neza mu gace kahawe izina rya Senegali ntoya. Benshi muri bo ariko bahageze nyuma y'inzira igoye cyane, ku rugero rw'uko bashyizwe hamwe n'udutsiko tw'abagizi ba nabi. Umwe muri bo ni Mamadou wifuje gukoresha izina rimwe. Nkomoka muri Senegal, naciye muri Maroc, Espagne, El Salvador, Nicaragua, mvayo nja muri Mexique. Hari ubucuruzi bw'abantu cyane. Imbere yo kwinjira muri bus baraguhagarika bafise inkoho, bakagutunga inkoho ku mutwe bagusaba amafaranga. Iyo utayafise bagutwara ivyo ufise vyose. Biragoye cyane. Benshi muri aba bimukira iyo bageze muri Amerika bahura n'ubuzima bugoranye atari byo bari biteze. Ibyo bikaba ikinyuranyo cy'inzozi bari bafite mbere yo gukora uru rugendo rurerure kandi rugoye. Mbere yo kuza muri Amerika, buri wese uhageze aba yibwira ko ariho hantu ho kuba. Inzozi z'ababimukira ni ukuza muri Amerika, ubuzima bukarushaho kuba bwiza. Hanyuma inkuru mbi kuri bo ni igihe bahageze bagasanga ibyo bibwiraga atari ko bimeze. Ababimukira basabwa gutegereza igihe kiri hagati y'iminsi 90 n'ijana na 50 mbere y'uko bashobora guhabwa uburenganzira bwo gutangira gukora. Ibituma benshi muri bo bagira ugushidikanya. Uyu nawe uturuka muri Senegal yahisemo kutavuga izina rye kubera ko ari mu nzira yo gushaka ibyangombwa bimuhesha gukora. Turi hano ngo tubabwire ibibazo byacu. Icyo dushaka ni ugukora, ni akazi gusa. Turashaka ibyangombwa byo gukora ngo dukore, kandi twese tuzajya ahantu hatandukanye. Mu gushaka kubaho icyitwa inzozi z'Abanyamerika, ababimukira bisanze baguye mu mutego wa politiki, cyane cyane iyo bigeze kuri Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika. Trump yumvikanye kenshi avuga ko abimukira binjira mu gihugu binyuranije n'amategeko nta mwanya bafite muri Amerika. Benshi batawe impungenge n'ibivugwa na Trump, cyane cyane yavuga ibyo gusubiza abimukira iwabo. Rwose birabahangayikishije cyane. Rero iki kibazo cy'abimukira bagifiteho amakuru ahagije. Senateri Calder Krill ukomoka mu ishyaka ry'Abademokrate uhagarariye agace ka West Harlem muri leta ya New York avuga ko ikibazo cy'abimukira kirenze kuba icy'abanyamashyaka, ahubwo akumvikanisha ko bakeneye ubufasha bwa leta. Ntekereza ko icyo dukeneye gukora ubu ari uguhuriza hamwe, ndetse nka leta ya New York imaze guhura n'ibibazo nk'ibi yabona inkunga ya guverinoma. Mu gihe inkundura y'amatora itangiye kandi inzitizi ababimukira bahura nazo zikaba zigaragarira cyane mu itangazamakuru, kuri bo icyabarema agatima ni uko ibyifuzo byabo byo kubazamurira imibereho byagerwaho, by'umwihariko bakabifashwamo na komite yabo bise ka Senegali gatoya. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.